الزول اسمي ما انت كمشميني لا نكتاش ضيفنا نكتين بكيفاش ديت تليفونها كذاك لنمي داك نمي ما راح ابوك فانا دي زول كمينا ضمي ذمي بغينا تجوزي واش انت غادي تهضر على غير ها واش غادي تهضر انت اوكسينار تقبايليت يا ذمي مش اوكسينار تقبايليت ني راسك دافع يستقبلي يبغى تقبايليت ايه روح حيتاش نخدم لافيش أنا تيك توك يراكي يروح تيك توك الا سمي ماذا يروح على اليوتيوب هادي طابي لا ميا فام بربر بما قالت لك روح اليوتيوب ضرب في اليوتيوب شنو ندير يوتيوب باش اللي يخدم في اليوتيوب باش نترجم الا طابي لا ميا فام بربر غادي يوالي كيسكون في نسعى ان اوتي ان ميم طون دي ديني نلقى ديني اليوتيوب في الصحة ارجع مدينة هضر ستروميت باش غادي يفهم انت خاطرش يصدق دينك فرنسا Va sur YouTube, tu vas voir ce qu'on fait. On a créé un outil qui fait les matchings, qui est communautaire, avec des conditions qui concernent la communauté kabyle. Oui, mais Pour relier les profils. Il fait pas sa fiche. Oui, mais moi je parle pas kabyle. Comment tu veux épouser une kabyle? Comment tu vas t'entendre avec elle alors? Je vais apprendre, elle va m'apprendre. Et tu vas épouser une kabyle? Oui. Alors il faut que tu apprennes le kabyle. Sinon, elle peut t'insulter, te dire non, et tu vas rien comprendre. Les insultes, je les comprends. Les insultes, le langage universel. Ouais. Moi, je suis de Montpellier et Attends, on va mettre en attente Mohamed, le pauvre. C'est la deuxième fois qu'il rentre et c'est toujours pas complet. Alors, je te crée une fiche. D'accord. Si c'était que ta mère, je l'aurais pas prise parce qu'on prend pas les gens qui viennent sur. Alors, regarde, tu dois mettre ta cam et tu dois m'envoyer un message pour qu'on commence. D'accord.